Kinong yelam snong jong ka snong umat kila ai da ka ejehar persha UMLA jong ka Chingtong MAC constituency Urup Singh Teron Hamaulas Nai Police Outpost bat kum ka jing pentip lapha kopi langru ya ka te ka ejehar shau border magistrate Ushiri Raja Brahma bat shau executive engineer katanat PHE kumban shumpen kenma hokis nam balalen haka arp khandai tarik uyayong ar puwei ka kunhun sang bhalang Karbi Student Association ki jaj benriu Nepali bar ki pulet na alu kumchi police outpost kilalej ban pensange ya ka jing pentrei jong ka scheme JJM haka snong jatalong bar kumju haka santarik ukalla lengkot ar arpan hasnong ummat ki Karbi Student Association bar ki pulet rengkat baru MLA ka Chingtong MAC constituency Urup Singh Teron ke balawan ban pensange ya kate ka jing pentrei jong ka scheme JJM bat kiwe ru ki kampenroy ki bawan lengba na ka sarkar Meghalaya Henry katba ki kampenroy balawan na ka sarkar Assam ki yaj be shine habayo banyakran bat urang ba snong ka snong ummat uba Fordin Mukhim baru General Secretary kasnong uba King Makro kilaya thu uba MLA ka Chingtong MAC constituency harengkat ki bor pulet na Assam ka Karbi Student Association bat ki jaj benriu Nepali haka santarik ukalla lengkot ar kendit kensan kilawan ban pensange ya ka jing pentrei ya ka scheme Jal Jeevan Mission bala pentrei lengba da ka sarkar Meghalaya haka ba kilawan ban phut jubor ki pipe baro bala penkit hakikali Mahindra pickup badra sha laper sha ka ktem pulet Assam kilaya thuru bautei MLA na Assam ulong bagdei ban pensange shwa yai kino ki jing pentrei kampenroy kat bampadep ka jing yakran penbeit put hapdang ki arjela urang ba snong ulaya thu kat ba ki jing pentrei ki kampenroy bawan na ka sarkar Assam ha kate ka thain kaya be shai kat ba ki kampenroy bawan na Meghalaya ki sha pensange penban habayo par banyakran bat usket rishnong ka jatalong uba proming surong ulaya thu ba hakasnong jatalong ru kilawan ban pensange kumju hi ya ka jing pentrei ka scheme JJM bat kiwe ki kampenroy bawan lengba na ka sarkar Meghalaya kaba kate ka jingwan pensange ka de nadu ka arp khandai tarik uyayong ar puwei Henry katba ki kampenroy ki bawan na Assam ki yaj be shai khman pendit pensan dengan sisngi diwan aduh nhiều nó ra tên lì cái lì hay nhiều ngào rồng bạc nông ini rengkat UMLA rengkat gitu di seng Karbi seng mereka si mereka KSN si rengkat bagi ini kerja ini Nepali ini kata dan lang eru kistab cuma di kulit na alu benji ini bat na loper di ong ni family ong sirang bak sinong sanga no ya kene sim tre song ki si song kene GGM dengan sis no sebagai kene kam sila dengan kat produk berbalik ekran hapsi siswa hadin menghadap ekran di pelak menteri ya kena ekran wong kita hakapon reu nyau ke jam permet pat wan ra lu ya gini dipai wan ra pulih deh pat kita di ni pali kerja sen Karbi sini boleh sibon ngagam lah air simbatai kiwan wanila ini ngalak pentip siau ini inisiat sama molos nai emang tanggung tai pentip siau inisiatif hai ulah pentip tena kalian kibor punya distrik kilawan na em sathe par berwan jungo kumu magistrate wadi page station benta lawan menin kesengi wan lang magistrate bat SP bat inisiat nama los nai wan to hadin bagi la wan sate ki ong ban penelitian pen sedang biang ni tiga kam ne
Kipan sangat hina nak kalian juga distrik jongi. Atip ki keren ong ap ngin sai keren ngin sai keren RDC yang bat DC Hamdan bat kesini. Kamor hadu menta ketika kam kadang pensange syah. Oh kadang pensanga Teki bor distrik apa ki wan sathe ke ena kalian ke jongki ke ega senjam ki balashim halor jongki teipat ki bawan ban phut jubor ki pipe ki baro. Lanne na kalian ke snong ke ipil ale. lala ye kene ayo ayar menen ila ay so insert polis amusna Teka jaka kapa ki wan ban that ikiti ki pipe ban phut ban iu. Hatu ketika di jaka ketika badang hap puri hapok kami khalaya. kata ngam la batai ngai suau katum ka negeri komen sungi borok ke bordar si tidak lut bajong api bajong guri komen kadang sadang agno penuh kita habcing jarap baru kata ini jarap ini karya tinsakat Teki kam tang benar ninjo teki kam penroy jong ka asam ki poin em hatu snong pipat. mudah asam Iya kita kipai JJM kita kikit si asam ne kikit si no. Kikit na umat hapu meloper hal jaka sa kulit Asam. no. Keren ni keren ba imsa kan ben kit yo lupa ya. Adin kata ni tingi kit beki om. Kira be ta ga bor te ni le no lale no. Adin kata te sa i sa u jas molos na. Ni kata 31 menit. Ya sinong jengir kerja kami marka iyo ay ke JJM ndre hadin pade lap trei we top ada trei lap trei pade sawe ba pedeng klisnong nong kemudian mas trei tapo klisnong melawan no di GSA nang ta lembag jiwan jongok ke GSA hadin Malaysia step pade wan sagi foras hadin nang tawan so kulit asam ruden kemudian nang tu lap sange no bantai wong ma bicu bantai hab ban yo syawata ka permission na po kadisi hamran kena kata kadang ni lap tip no wood syau incha song nai nang ta paru syau budan disit besar perma banang ta paru nilaya dom sedu jadi si bro kadang layawan ni nakaliang jogi distrik administration ini nilai poin 2 spot Badisar injas jungi ni pemusnai sar tawa lawan itu lawan singo ai ada untuk pada layak keren berar yang DC yang kana ba aban pensenge suah namar ba dong ba don ka huri hura kumni aban pensenge suah kata kadang ngamut banong batangkan lipat balai bahkan di kasorkan menggalia juni kaburum sa kata status quo kad bara asam pada kan nombro ka asam ka pentrei bisa chat di dokumen joka kad ba nagaliang kasorkan menggalia juni pan ka pensenge man ya ki ya hak isya kalong ba hapeng ka status quo gi hapan ya stu jumut he pan ya terlang ni banang ta paru lara pensenge bro arliang lar pentrei bro arliang ta pada kolong mentah iba siap persange tang naga development buan na po Ribo district po mi kali ajun rekat mar po asam pat tre bicha chanita kata ka bang ko abanong ban request ya ka sarkar ni ba kinshim khia kham sim khia shu ha ka man ya keren bnya ro bat ba i baro ki bodan ngi jinge hangi hang tai po bodar hapo jatalong lani hapo mat lani hakiwe kiwe sinong di badan kumham dan wang teli tatar bang New York ya ka development ba pura menetap perlu New York ya ka songsuk songsan klem don kana ka puri pura nang mak kan ta gede yang nut jongi ene kaliang jonga
Murang ba na po jo tolong ma kwa men kerpat na galeng serta ni bahkan kan sekian offline nang menyo men pendap no ira JJM mar ba pai ba jongi gila siliang ba gila terang menyo no dik ya hadu aku lain meng milti bat layo heru ya ka sanction tentang kwa heru ban yo no penengkam ta JJM ya wa lain jongi nang kan pensuk ini pai ba nang sunang ban yamare sedikit iwa seki entah ter jadi ringwell ani siu setelah utama kemudian menyo apa alpi yang kemudian komen pada se kajinyo la maka kajimbiang ka apa lagi kadai kawai ka development pendro step yang ini bat busuk ya di nong sunang kata ka di anglut nakaliang jungat orang ba ko Te menno kan ni kajingwan pensange kam menno kiwan pensange ketika jing tre JJM. Ya katarik ngala kelet katarik hendak punah di bulan April. Katarik dengan lembat tarik. Lesi gidon hi kijing thok hain dan mengamrak sini. Punah itu bulan April. Bulan April jong senam arajar kuwai. Ha, sini malajar. Kabun nadu ketika por hadum ta kampat la pentre kete. Nakai ka raw bom la pentre kete. Kadau kalong ba namar ba hadin mutul nagaliang UGC jungi ong ba sumbaha ban sanaswa namar ba karandon gani huri hura te bodar hinim dei ban ya terus ban men te kata king bang ong ba balai ba ka sarkar jungi nagaliang sarkar jungi kathang men kan ong ba sange swa dekat ban ko asam ba dik terus syat ba mungkin jumut di syasin bakal asam katrengi ya mentrengi Kamot na kaliang ka asam hadum mentai nado ketika por hadum mentai kadang pentre bi ikam penroy jangka. Ka asam te pentreng tambah sinong jingi kam don subuh kum ham leper umat kadue jiwa sinong pentreng sa ham dan wang dan